Kinongilam ka United Democratic Party UDP haka arpu kendai terik unai wing ke lepelong ye ke jingelang ban pediang burom ye kinongilam bat kidukot ke NPP TMC bat Congress Party ke belawan ban penyesot kot syaka sem jang kani keseng. Ia kini ke jingelang pediang burom lepelong Hamadan Umroy ha ke belawan ban pediang burom da arngut ki MLA ki bagenthop ye uba Mirul Bon Seim bat uba Renekton El Tongkar bat ki wei kinongilam UDP bagenthop ye Dr. Jemino Mautho General Secretary arngut ki MDC uba Balajit Rani bat uba Titos Tarwel Khan lembat ki wei kinongilam ke UDP na ke jela bat Nari Boy District. Hakini kejuk kesengi lepen itu pat baru ia kesamla napi shisha marwen kabana ke senong kweng bat ke bertemu ban mi syakmat hakini ke election MDC ban wan na keseng UDP na Umroy constituency. Lati kenaru bakasamla napi shisha marwen kan salong ke kertong ke UDP na Umroy constituency. Habakren hakini ke jingelang kinoyalam ke UDP bekentup nadu ki MLA bat MDC kilapen pau ke jingkmen halor kini ke jingwan penyesot kot kinoyalam ke NPP Congress bat TMC kabelong shibenta ban penklanya ke parti UDP ha Umroy constituency. Kami kibawan lagi wigi parti ban penyaso bat kani ke parti gitu. Kumban syukuran biria ngong tip day nagajing babri kong napi mo. Kabula kering yapi bandrung sekali ke parti hindai ngatip sekali bakam day kata. Hindai kadai ka mensir. Kadai kajing IT lut. Kadai kajing tresitam kajong i. Hakini ki khandiat panai ki baladap rengkat bat kinongelam jaka circle. Banyak selok banyak peliu jengmut bat pi. Hadu ba pindah syem ya kani karai ka barang ba. Ba pin penrung yala di ban penyesno bat kani ka parti. Dan ki ba pasiaw yang ki ong tip yo dei ka plan jongno ne. Mo namar ka politics kisait bun ki plan. Namar habat thaw yo khnam sawe teng isiat sawe. Tema takadaw nrei ngalak ong iki. Balada perhat mawi. Kirangba ki badon ka parti ke badon ka sorka. Ke badon ka bor. Hidon UMLA. Kiwan ka parti ke bamdan manu. Hatu ki siamut kan. Nganget ba pila siam ya karai ke barang ba. Ban penyeso ba kani ke parti. What happened to badan manu. Ngangai pakai jingwan ke jopi kalong unconditionally. Kabamdai bapidabu kendon. Banwan siya ka parti bahkan penyok kam kontrak ipi. Kan penyok kam supply ipi. Bahkan ay kanunu ke jing mentoy ipi. Ngangai bapiwan tanggoy ke jing tu. Bagata kalong ban trei ban penklaim biang sesisin ya kani ke parti. Bat kamtam hakani ke election MDC ke depan. So komendo haka juga por bana kalian ke circle. Kila khot dia ke application na ka bantaban apply ya ke tiket. Hendai la supu ba omdan manu. Dei tang ikong nafi sisya marwen ibla apply ya kani ke tiket. Hoi ka prosedur jo ke parti kalong baka circle kan submit sa district bat ka district pat kan sapha ek recommendation sya ka state election committee henry nga ko abad ong ifitang kawe ba himday bandan syo kanuno ka jing artatin namar ba iday tang mai
Pimda issue ban up. Hado bangin da declare officially. Henry bapinang ya no syakmat. Ban tre ya kakam. Kumno man penklaim ya ke parti hangni. Hoat ngin hak banyat kat kum ki protokol jong ke parti bangin declare ya ke tiket ya kata ngin pat lahi nang niru ki pat dan hi ki badan ya kabor namar ya kata hi ki de benle hi ha ke parti office ha kata ke sni ke bakin sebu bangin yo bangin yalik lang kum ni bat ya kiwei ro ki bamla bendol lang hang ni Asyikwa ben ong kawai ba kajing mi madan jonga kade kajing yo I jingai ka jonga na ka benta ka jongi kiriu kenthei bat ki para samla ni kiriu kenthei kombaki ong ni don tang shibor ki shinrang lane kirang ba ki don khat arbor nga kwa ba kata ka shibor ka jongi kiriu kenthei ngin wanra ya ka jingkala hangni ha omroi constituency bat bangin Pinkiru ya kane kathan ka jongi banginum sa din kumne kumbak kalong menta henry day da ka jingtre shitom ka jongi kireu kin hei banginyo bangin poi sha katay ka jing kiu jong kane ka shnong kane kathan ka buien ka jongi akwa ban angru ba ngasngu sorong bandan hagane ka UDP party namar niyo yakinong yalam kiba shisur shidur kiba omdan bat omla da kabor joga pisa bandin e bandhit henry kadai bai da ka jing scam nongrem tengaru nga bot ya ki dinjat ki jongki banga scam ya ka nongrem hakane ka party bata ka daw ngan sa kwa ba ngan yale na kane ka party ka scam ya ka nongrem akwa ban angro sa gawai ba ni hangni ha umroy ni de ban sarong ya kane ka party UDP namar ba ka party hi kalayap lakumba ship house nem kishenrang kila penyap henrenga kum kereu kan thei ngawan bangan penem ya ka party ka jongi tengah kerpat ya baro hi kilong kemi kereu kan thei bangidai bahi nginya tre shitam tre shitraham knang bangin yo hi ya kata keso jong ke jingjo akwa ban ya tho ya phi ba nisngo nga ngasno sorong namar ba ngandei hi tang kawai ka kan thei kaba ninya kon nang ne no umroi constituency sangut kindan kishenrang nga marwai kin thai te ki rang jonga bakater peng jonga rokin haban nep te dai hi da ka jingtre shitam ka jong phi baro ki baya poi hang ni bangin yo ya uta uso jong ka jingjo bat ni rang jonga ro pin hab ban pen nep ma phi baro hang ni bat haga jingdon rengkat lang jong kirang ba jong ka party Pitat nganya tho ipri ba kanang ni kisni ngasngo kemen kata kamen siam namal bale ba hakini kisni dang shitayo umpadon nilayo sa iwe irang ba ibaladan bhai kardan idang shuyo hi yang ni degree doctorate ita ide babulong sing to mentaga si kampat de kasni ka ba in pedang buram i siya ka party henry kan sedan de kasni namar i ire hapo ka ra yak ngarbi Hagas ngi ka ba nginle syarat yak ngarbi mai indon lang namar mai inang habon pendap yaki kam benang sa jong kene ka baiyo ekene kedan doctorate te ngakwa nakaliang ke jonga benar kaliang ke circle ngilaya penbet ba kidon idon hi ijing as ngubha nakabenta ka jong iba bulong sing iba yo yakene kedan doctorate nama kadai ke jing sngo sarong ke jongi ba idon ha ka party UDP ba iyo ya kene kerdan doctorate kamot mentang ila dan arnot ki doctorate ha ka party UDP hangni ha umroi circle ngide ban sngo sarong ban ngaru kum kata ka aspirant candidate nga sngo sarong ban ang ba ngidon kita ki doctorate leaders ki banyalam ya ka party bat banyalam ya kene ka election MDC nang ni syakmat tinga kerpat ya I serenik harap dici kamta kira ikan nak tel jong kidang tamai nga Umta ter baki akran namar kidai ki parashnong ki jongi na kitai na thain makrwa kidon na singi molai kidon na soma pada kuai kisnong ki bon pendap hakane ka thamri boy bani wan bala bani wan singi hakane ka thamri boy ngitip bahai ka jisha bagane ka thamri boy kadai ka pliangja jong ki bon ba ki khon jong kari khasi jongi kalalong ka pliangja ka jaka wat bala jong ki bon ba ki khon jong kari khasi jakia ka jongi
banwan tre banwan kata hakane ke jaka ka babha ka basaiso hakarap karyang pilong ki bru ki baran bok hadok kata-kata banyo bandon banlong trai ya ka jaka ka putai ka jakarap ya ka jakaryang hakane ka thamri boy barngis kem bapna ya kyo ki berta baro ngis ngau keman bagi leos ngau bon ki jingkran mene kam ta mene ba meralbon hai ba ila ko barlut ya baro ka wai ka thamri boy bat ngis ngau ternat ba watla ngilas ngau ret mensir menakane namar ki don tang iwei MDC nang ne tang iba balajet ndai nakane ka thamri boy henry kumbalong mentang idon ki kandidat ladang ngim bakalangin yo kandidat na baro samteli bat amdei ta bagi yo kandidat henry idon ke jikirmen rupan job kata kane ke khobor ko bha kabang idon menta banwan hakane ka snong jong phi hakane ka constituency hangne ha umroy kadon ke por ke baro kadon ke por ya kabangi klan bha kadon ke por hakabakadon ka jing skau telot kadon ke por ru hakabangi don kata ke por ban recharge ban restart tinggi don mentah hakane kapor ya ka umroy konstitusi kabari kapor bangin restart bat fitip bahaba kadon kene ka jing restart kadon ka bor ka baklan haduk kata-kata kadon ka bor ka baklan haduk kata ngisok men barjoi ya ka dor jong i nafi hakabai idon kata ka dor ka ba ai jeng kernan ni ka bon ba kini kiri orang ba ki bawan rung mentah ka parti ka sngi mentah kio iya ka khmat join nafi ba ide isamla ibadon kata ka future ka ba pernai ngidani keren kadai ka por yang ngi bangin personality ki kon samla kumala keren mene ba kalong ka ba syaba ka ba bon ba ka percentage jokini tabut ki de ki kon samla ngisok men magidon hakare ka parti UDP ka ba itho ka ba respect ki kon samla ngidon bon ba ki MLA ki badang samla ba nga dang sko samla pada deh kiwe ke parti tende ke parti UDP ya orang ba pe ke parti UDP namar gibon bahag berang samla rit ki barang kham samla rit badanga ngala keli na fi ngong na fi katnos nam ka kata yo fi iong so arpun yo snam ade ngong nga tinggal yo mat banlong MLA hakakarta ka basau pun yo snam sau pun yo snam ka baina fi menta arpun yo snam imi syakmat banterwa ban sekuri ya kabri bari kajat benriu ngidon kami kini samla POE ya kini perkit jo kisamla hak tu ka parlimen jo kari ayu kini keren jo ka New Zealand hak ba itu ikon samla ibar retam ibar samlatam the youngest MP ila perkit ya ka parlimen baru kawe hak kini keren jo namar kata ko kiri orang ba ko kilong kemi kilong pa ngidon kami kisamla kibalanang kibal start kuminafi Manyo ban me syaka sain perthai